Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Freefarm TV aho muri hose turabasuhuje kandi twifurije amahoro y'Imana. RDC M23 yaherukaga kuvugwa mu 2013 birashinjwa kongera gutera intara ya Rutshuru. Umuvugizi w'umukuru w'intara Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aremeza ko umutwe M23 warayuteye mu turere twa Canzo na Runyoni muri Rutshuru bituma abantu benshi bahunga harimo n'abambutse umupaka muri Uganda. Mu kiganiro na BBC General Ekenge yavuze ati na saa 4 z'ijoro umutwe w'abarwanyi wa M23 cyangwa ibisigazwa byawo wateye uturere twa Canzo na Runyoni ufite umugambi wo gufata n'ibindi bice by'intara. General Ekenge avuga ko abateye ari abo mu ishami ryategekwaga na Sultan Makenga. Avuga ko kandi baje bava mu karere k'imipaka itatu kari hagati ya Kongo, Uganda n'u Rwanda mu ishyamba rya Virunga. General Kengi avuga ko abateye baketse ko nangabo nyinshi za Kongo zari zisanzwe muri ako gace kuko hari hatekanye ku buryo bitari bikenewe ko hashyirwa ingabo nyinshi hafi y'umupaka w'ibihugu mufitanye umubano mwiza. Avuga kandi ko adashobora kwemeza niba abateye baje bava hakurya y'umupaka mu Rwanda cyangwa muri Uganda. Agira ati gusa icyo twemeza nuko araba M23 nibihishira barigaragaza bashyize no ku mbuga nkoranyambaga amavideo yabo. Ibihumbi by'abaturage bahungiye muri Uganda benshi. Naho ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rivuga ko ryabaruye abantu bagera ku 5,000 bahungiye muri Uganda bava mu mujyi wa Bunagana kubera icyo gitero cyo muri Rutshuru. Izo mpunzi zihita zijyanwa mu nkambi ya Nakivale aho zizasuzumwa indwara ya COVID-19. Na General King yemeje ko abantu bahunze harimo bahungiye ku murwa mukuru wa Rutshuru n'abambutse muri Uganda. Yagize ati ni bisanzwe ko abantu bahunga kuko intambara yaberaga hafi yaho. Umutwe wa M23 waherukaga kuvugwa mu 2013 urwanya leta ya Kongo uvuga ko itubahiriza amasezerano bari baragiranye. M23 yo irakana kugaba igitero Rutshuru. Ubuyobozi bw'umutwe M23 bwahakanye ko nta ruhare na rumwe rwagize mu gitero cyagabye Rutshuru ngo kuko bitumvikana. Mu itangazo wasohoye ku mugoroba w'uyu munsi umutwe M23 uvuga ko umaze umwaka mu biganiro na leta ya Kongo bigamije gutegurira abahoze ari abarwanyi bawo. Iryo tangazo kandi rikomeza rivuga ko mu gihe ibyo biganiro birimo kuba kandi ngo bikaba bigenda neza nta kuntu M23 yaca inyuma ngo yiyononere. Bavuze ko ingabo za FARDC zitagenzurwa zijya gushotora abarwanyi ba M23 bari Rutshuru kuva mu 2017 ngo uko gushotorwa kukaba kwaratangiye mu mwaka wa 2020 ngo ariko birinze gusubiza. Iryo tangazo rirangiza risaba ko ingabo zitagenzurwa za FARDC zakurwa mu turere twa Rutshuru zirimo kugira ngo ibyo bikorwa byo gushotorana bihagarare. Ngayo nguko murumva ko mu gihugu cy'abaturanyi cya RDC ntabwo byoroshye, ntabwo borohewe namba na M23 kari gace kagabweho igitero abaturage urumva ubuzima barimo guhunga, urumva ko bakuye mu byabo mbese nta mutekano uhari no kubasengera hanyuma umutekano ukagaruka. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe ku batarabikora ndetse munasangiza inshuti zanyu. Muramukoze cyane, turabakunda. Imana ibahe umugisha.